Ake sithi siyakuvumela-ke uKhuzani uyabheda, uKhuzani into engafanele ukuthandwa emhlabeni. Ake sithi nje sesihambisana nawe-ke sesiyakuvumela-ke futhi kukhulunywa ukuthi akasekho okuthukayo nokuphikisayo. Siyakuvumela-ke uKhuzani uyabheda, akasenabalandeli-ke uKhuzani. Useqopha umculo-ke uKhuzani ungathengisi. Ake sithi kuyenzeka-ke ngentando yakho noma ngale ntshumayelo ake sithi nje iyaphumelela uNkulunkulu mhlambe uvela uyakulalela. Avele nje uNkulunkulu athi kulungile mfana, izifiso zakho lezo oyifisayo ngoKhuzani. Ngicela nje ukuthi ngivele ngixabezeke zona, akuvele kwenzeke. uKhuzani ke sesiyakuvumela-ke, asisamthandi umfo kaMpungose. Umculo wakhe-ke kulungile, usubheda ngale ndlela, akasaqashwa-ke futhi. Angithi vele phela engasathanda umuntu ngeke asaqashwa. Ake sithi nje konke nje athi uyakwenza-ke manje, ake sithi sekuphindele emuva. Uyabo konke lokho enikhuluma ku-live siyanivumela niqinisile. Ake sibuyeke-ke impilo kaKhuzani-ke le, ake size kweyakho-ke ukuthi ikusiza ngani-ke leyo nto. Edaphi hlampe ekephi hlampe ikifike hlampe ibeke yiphi igrosa. Ake sikubuze nje ukuthi wena leyo nto ikusiza phi-ke. Sekunjalo-ke kulungile, lo mesekayo kulungile-ke useyathuthuka-ke yedwa-ke uright yena. Ngithi ayizwa lento esiyisho ukuthi ngithini, ngithi mina lo mesekayo wena useyi-right-ke yena. Uyabothi kahle kahle omesekayo omugxekayo, ngisho kungakhuphuka oyedwa, ngisho kungehla oyedwa. Ibuke lento ukuthi wena empilweni yakho owakaMsimangu noma owakaMthethwa noma owakaShabalala noma ungabe owakaMshengu, uyayibona lento ukuthi ayikusiza indawo. Mhlawumbe ubusuke unginake lokho ukuthi ayikusizi vele lento kahle kahle ngokwempilo. Ngisho ungayishumayeza kushona ilanga kuze kuse, uvunyelwa abantu vele mfethu. Uyabona uma kuza kumuntu omnyama, ngizokukhuluma ngabantu abamnyama ngapha, ngikaze ngibe umlungu mina, so ngazi abelungu nabo nabaney'nkinga zabo. Ayosho umlungu ukuthi yabona singabantu abamhlophe siney'nkinga ey'kanje. Hhayi mhlawumbe uthi sengithi le nkinga kubantu abamnyama kuphela, mhlawumbe nabelungu ikhona, kodwa mina ngizokhuluma ngomuntu omnyama. Umuntu omnyama ungaboleka mfethu isibhamu, umcela ukuthi mfowethu nginesibhamu anginayo imali ey'nhlamvu, ngicela ungiboleka isibhamu, ngifuna ukuyobulala uMhlaka-1 noma ngifuna ukuyobulala uNtomzolo. Ngikutshena ukuthi ngingaqhamuka 10 wabantu, excuse me, ngingaqhamuka 10 bathi hayi thatha nasi isibhamu. Uthini lo? Hey, thatha nasi isibhamu, eyambulale leyo nje leyo. Iyayakha impilo yakho le nto, ngeke iziyakhe. Kodwa ushone kuNtomzolo ufike utshethe ibafu, ucela ungiboleka i-1000, ucela ungiboleka u-2000. Yazi ngifuna ukuzama laphaya, angifuni ngisho ukukhuluma into ebaluleke kakhulu kwehlamba noma ngithi ngimfundo noma ingane. Uvethi cha ngishoda lapha for ngiyokwenza ilayisensi ngoLwesihlanu. Manje ngishoda nge-1000 lokugwaza lapha emaphoyiseni. Khohle mfana wami, uyokuthola kanzima lokho. Uma ukutholile uyoba nesidina, uzufe kuthiwa ukwazi ukuyimela. Uhleze ecela angimthandi, ngoba umuntu omnyama ukuthanda uma ubulala enye impilo yomunye umuntu, kodwa ma wakhe yakho kunzima ukuthi akweseke. Abantu abakuthanda ngempela-ke labo, abantu abasithanda ku-TikTok wathi ngoba sisuke sikhuluma okubi okudilizayo noma okungakho isizwe. Akakuthandi mfethu lowo muntu lowo. Usuke nje ufike enhlizweni yakhe, wapholisha umona, wambathisa umona, wawugeza wamuhle umona wakhe, wasebona egqugquzeleka ukuthi kahle kahle lo mona enginawo akusimina ngedwa. Lezi ifiso ezimbi engiyifisa ngomuntu akumina ngedwa. Usekusupportela leyo nto ukuthi wena lesilwane sikuye usembese. Uyabo? So bafowethu ayisize ngalutho leya nto ngempela. Into mfowethu ongeke uzukwazi ukuyenza uze ube ikhehla, leyo nto ayisize ngalutho. Awukwazi ukuthi wena mhlawumbe uyothi usuno-60 sesikhuluma ukuthi wena akangithi uyingane enginoKhuzani noMthandeni. Kulungile,
sesifikile esigabeni sokuthi ke uKhuzani mhlawumbe usewuyekile umculo useyikhehla kwalento abayiculayo ke sekufika esigabeni sokuthi sebeyayiyeka le wena othi awuyithandi noma oyishumela usuku nosuku uthi yimbi kulungile ke sesibuyela kuwena mfowethu dumizwe lonke siyakwazi abantu bakhombisa ukuyithanda lento sokuyishumeza abantu uvunye ukuthi ukhuluma iqiniso uqinisile uKhuzani kulungile niqinisile lokho nikushoyo ake sithi nathi sesiyanivumela ke isinisizaphi nina usuyabuya ke wena ke usukini uhleli angesebethatha umhlala phansi bona ayisekho wena into ekufanele uyikhuluma sekukhona ke lento ekufanele uyenze usuwedwa ukucabanga ukuthi konje ngenzeni empilweni yami ngisuka ku39 noma ngisuka ku29 ngiza la ku39 lo 10 years ngenzeni uyabuya umqondo ukuthi no mina konje phela ngidumile udume ngani ngokuthuka uKhuzani wenzeni ke empilweni yakho mhlambe usiza ngani kini usiza kulungile udumo siyaluzwa ileyo nto futhi ngeke uyibuze umuntu uyozibuza wena ngaphakathi ukuthi yini engiyenzile yabo ngenzeni ke mina kithi ke yini akufanele bafowethu lento kaKhuzani nomthandeni ize kufike kuleli izinga lokuthi kufa siphile yona hayi ngeke bafowethu angiboni ukuthi nomthandeni noKhuzani bangayithanda leyo ndlela leyo ukuthi sithi manje siba supporta ngalendlela ukuthi kwamsebenzi awusabalekile sekubaleka ukuthi sikhulume ngabo baba khulu yazi baba khulu abantu sithi bephuphile kodwa sikwazi ukuduba imisebenzi sithi sizosebenza ukukhuluma bona yini ngama views ngani bafethu ngeke kufanele nganiza kwethu sinuka amakhwapha singaba amakhehla othakatha esemancane ngoba phela ukufunda ukuthakatha lento esiyenzayo hayi ngeke